الله وصلاة الله وسلام الله على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ثم أما بعد أمتك يا واسخين يا خديرا في دلا أتقى في قدة إسنندنو وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليين كينيا wanni bakka kana dhufneef dii walit dhaammannaa fi bakka kana dhufne namni namaan deemu ka irraa tokko anaa imaamotiin teenyaa fi du'aanni keenya ulamaa'ileen teenya biyya teenya tanaa hawaasa keenya gabbaanee hawaasa keenya kanaggaadee ijoollee teenya tan shammarraniitii fi kan dargaggeessaatii fi kan manguddoo kan barataadha kan dachii dalagatu walumaa galatti hisbii teenya hawaasa meeysa namni sheekootiin barsiiftu kunis mana taa'ee akka bombaa bishaaniitti manannatti olaa darbanii qofa osoo hin ta'in sheekootiin bombaa bishaanii hawlaa duratti laxxafatan sanii miti hagabbahanii jiirkaana jala kaayan namni kunis wati qollee ta'u gabbee sosso'ee waa barachuudha obboleeyyan kiyya kan islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaata hoggu takkallee hin jijjiiramne keeysatti walanas'alanna alladhiina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين نونجا أنبيوتا سنين غافتا شيخوتي نين غافتا إماموتي نين غافتا دعاتا نين غافتا والرئيسان جل ديم جرولي نين غافتا نونجي حسبي تاو جرتو سنين غافتا مالف انكرينا جه مالف علمان دقينا جه علماء شيخوتي ربي سبحانه وتعالى أكنجا لذا قرتي خناف أبليك يا جزين نتخيس جرو الدنيا دقوقا خيس جرا جزي بورو خيس جرا جزي نبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان إن الدين بدا دين يقا إيقلمي غريبا نمتو كون إيقلمي وسيعود غريبا جنتو كيف موجرات دين كيس مما نيجلمي خيس مما الدبيا فطوبى للغرباء والريرو دين كيس ماوي دين كيس ما الرابا سجنة جراب جان نبي ربي عليه الصلاة والسلام خانا لكم جر ولي وسوا سويني بكا خانا باني نتيتون حاسوين دون ندور حاسون أولين بكا خانا يسيني دام دين جيشون قرآن جيشون جيش نبي كينيا عليه الصلاة والسلام جيشون لأن رويت لأن قومكو رويت أكمت هجو أفنى أكمت قومكو نيانا أكمت تينيا أكمت رفنا أكمت كانا من نمد ليسيفنا والنجام خرات قفانا معنا حيث دري جوهان دين جيشون قرآن منفن نفتني درتي قيا قرآن تودا فوداني فنفتني ديوان توب إماما كاكام في تيوانجي قرآن تو يا ما جان قيا وداجا أجزا جاني جرى مزيدا أجزا مزيدا فدا جاني خطران قرآن واسني فندفني قرآن وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إرجع ربي جل ديماي إرجع ربي سيدا نويس نجرا نونجي ربي أما فقو إنديم نمني بكتي خنجير لا تقامنك يخون أفني أنا مو فتيجر خون أكا شريان جتتين فتيجر آتاك haasawniin ammar magaysan nama haasawu jiruhun shari'a wal madala nama eegaar madufe
حالهما الرب نمتو كيتي تجير نما الربا نمتو بخيري دابي بكخنا دفمو حالا ماتي تيسمو متاو غيست قوم غنما خنا خيوبوني بياتو بتاجانا ورسي دفيجي خاركان نمتو كيتو فيجيرا إرادة لا والتو يتينو فتيجير والتو يكون جو حركان أجنبي مسافة خبون خيجساتي وابليس دفيجر خاركا وابليس خناف أنما قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيسا وصو ديمون تين دامس علمائين غرغدان دامتا أسباني وهابرنو درجة جيسخي نقادين تين منقودون تين خقوتتي بلو خنقدتي بلو زعاتك قولي علمائي برامولچودا قمنا قرؤوداف شمرن keenya barataan keenyaa fi barsiisaan keenya hojjetaan mootummaatiis quraana irraan guddatu quraana jala jiraa gad dhufee quraana qara'uudha qabaa barachuu qaba. Bultiin mana keenyaa yoo nuti diin hin beeyne yoo haati mana keenyaa diin hin beeyne bultiin mana keenyaa bultii faca'aa je'aniin ilmaan karaa diin malee guddata. Haati teenya haati manaa diin hin qabdu kuni diin hin qabu akkanumatti osoo hin ta'in nuti masaanuu qabna. Na dhageessanii hambiyyo ummata na dhageessanii waa qabu barnoota qabu addunyaa qabu namni akka qabu haasidaatiitu itti hoddommaata. Amantaan teenyatun amantaa haasida hoddommaata. Nuti kun nama haasida hoddommaata. Firaka adda addaatiitu gartee nu bitamaa jira. Maallaqaani nu bitamaa jira. Maallaqa waatti kannaniiti diin kana dabsii himi jaaniin. Wanni waliigaluu qabnu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam mee muqaddimaa muslim keeysat aakhiru zamaan namaatiitu ol ka'ee qaala allahu ta'aalaa qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nama ju'uu dhufa jaan kan namni taa'u kun hundinuu siboo namticha kana arkee huma fakkaadha. Eessattiin arge shayxaanni nama sawwaramee as bahee qaala allahu ta'aalaa gaafa jaanii dhufa jaan. Ammas bakka birootti sunan Abii Daawud keessatti namuma lafzii quraanaa qara'ee gabbuuseetu sibboo ani quraana 30 lafzii buuse. Maaliif ummanni na jala deemuu didan? Waan haaree takkaas baasee sanirra nama ofuun dhufaa jaa. Kanaaf joolleen teenya tan shamarranii joolleen teenya qeeroon manguddoon teenyaa fi qancarri keenya olomaa birattichi siinee akkayyatti Oromoon ni dhageessanii gandaan ni dhageessanii jechuun eenyu waan dhibeesi. Oromoon akkiyyaan namni lamaan wal qaanfate ilmoo walirraan dhalchiifnee jaan matuma intalti mana kana seenuutiin adda jiraannaan ilmoon dhuftu hin jirtu. Yoo sheekha bira dhufan malee ilmiin hin jirtu. Sheekha biratti yaadee aannu sheeyninis gabbee qara'aa haa jiru. Imaamootiin ganda keessa jirtu imaama niqaa qara'uu qofa ta'uu qabu. Imaama khutbaa guyyaa jummaa yaa'i uusiikum bitaqwallaahi wa binafsi bu'ee jirra. Aquulu qawli haazaa fastami'uu. Hangana shayni gandi qabu isinirraan kaa'imoowwan akkanumaami guyyaa niqaa qara'u sheekha yaamne khutbaa guyyaa jummaa qaree khatmiin isiinuu hin jirti taaliilli hin jirti buruja naattilaa isiin hin jirti manaan jaaruu deemaa biyya tana naalaaliin hin jiru waatuna duraa badee naalaaliin kitaabarra hin jirtu waa hunda qaree hin eefinne kamiin nu hafe qofa niqaa godhuudhaa fi khutbaa jummaa qofaan nu hafe moo akka nama okkami gandaan laayyoo waan hin jirre dubbadheese
akka warra diraatitti nuu qabuu dhiisa. Tuni sirrii miti umajaa. Namni nama tokko gorsiisisu mataa kanaafan nama sirrii malee deemu sirri jettanii. Kun kanaaf borootuu malee maal godha kantiinuu sirrii naan jee. Kantiinuu sirrii naan jee. Akka inni hin barbaachisu barnootatti asaa deebinu. Waan reefu isheen keenya ishee maamawwati qotu keessaan dubartiin islaamaa dhalaan islaamaa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa haakimitti almar'atu oora dhalaan tun mataarraa qabi hanga gartee miila irraa gadiitti ooraadhaa jedhi. Ooraa jechuun handhuraa fi jilba jidduun ooraa jaanii. Fooni jechuudha dubbiin akkana si galti bakka foonii tana ni beeytaami. Dubartii jechuun foon lafa kana taa'u jiruullee ni dhiifti. Ayyumaa imra'atiin la warra gamanaa kana dhiiraan gamana dhalaatanatti hin haasawaa fiingi. Dhalaatanatti haasa'u mooganamamatti hin dubbatu. Akkasiif beekte waan hin enjuu kana fudhatu. Yoo akkasiif beekte waan hin enjuu kana ni fudhatu. Amma amma Ameerikaarraa dolaara itti guutee shaantaa qullaa sooftii keessa shaantaa kana keessa hatira keeysee kana maan sobdu kana kawanni takka keeysa hin jirre kan ol darbaa deemte kanatti ankanumaatu na qofalchiisa malee wayi isaani hashaantuma kana laalee bootun nama foon beeku sombaan hin soban jaayyaa akhi nama foon beeku sombaan hin soban jaa isaan maal ta'an sii malee donkoroon daafka namni ejjennoo qabaatu qabaa bara ejjennoo namni silaa lafa tana irratti irra deeman sii dhalaantu warri isaanii gaariidha diin qabdi namni hunnaatee niin fuudha jaanii gabbaan namni hatira godhatan haraami hatirrisan intala takka guyyaa takka hatira godhatee masjiida dhufe Abi Hureyraadhaan walafaan dhufte akka carraa maa hatirri irraa isan dhawin يا قبرتي ربي طيبت للمسجد مسجد هاتيرا ولتين تفتينا ايخا يتين فإني سميت هبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طيبت لهذا المسجد فلا يقبل الله منها حتى ترجع فتغسل غسلا كغسل الجنابة كما في سنن أبي داود لا نتيرا ولتين مسجد ديته ارجع ربي أبا قاسم النين تجي جال الله يخجوك dalam masjid deite hatira godhatte salaanni sanirraa ol hin fuudhamne hamma mana deebite qaama akka yokkuu abbaa manaatii wajjin ciifteetti qaama dhiqattee salaata irra deebitutti salaanni sirraan qeebalamne gurra si jalaw dhageesse feetu fudhadhu feetu dhiisi Usmaan ittiin gaafatamu osbooti hadirri urgaawaan eessarraa maddayoonii fi jenne dubartii biraa maddu jira zamana kan nama Allahu Akbar subhanallah tiyanna motan Allahu Akbar jenna gantuma Allahu Akbar jeeyin dan Allahu Akbar jee malee tuntaluma subhanallah raja subhanallah makka to gongora jani mibo subhanallah jaa darata uno kan yo galtelle kan namarragal dala hadira godatte demto jarsa siti bosor tayin subhanallah dala gerte daba qurra khayette khamurma khayette nama biro muliftu subhanallah dala gerte mata akka gerte khubbat ol marte demtu subhanallah akana to حديث نسائي جير مجلدة أمورا نسائي بيما حديث نسائي تقول
bima yoo waan mataa walii hidhatan xiqqaa godhu qabdii jeedisni na sayi bimni keessallee ni naf dhiiratti hidhimuu agarsiiftii jeedisni na sayi zuuritti lakkaawamaa je mataa yommuunii fi hidhatan gama duubaatti xilliyyuu jalatti cihaa buuftu ol qabuun mataa gonkumattuu hin ta'u xiqqaadhaan hidhan hin guddisan jallaabiyaa mataa muraa haraan jallaabiyaa qallaa uffachuun haraan jallaabiyaa furdaadha uffatan dhalumaami warri gamanaa kun irraan deebi'an maal dhalumaami mee rabbi sodaadhu daaba bitattan san amma jaarsuma keeysan akka inni narra laalee gammaduu uffachuu jirtan mee rabbi sodaadhaa nama agarsiifachuu jirta isin hin jennu jara kanallee hin jennu jara tokko jenya mee eenyu garsiisuu jirta waan irra biddu kana guyyaa qiyaamaalaan akkana fudhata funya ur dhalaa takkaatiitu gamanaan achi deema daa'inaa seenee bakka sanillee maqaan dha'u footaa mudhii hidhattee jirti daamni gurrarra ta'a mormarra ta'a obboliin jedhanii kunis kafitinaati daa'inaan kun wal nama agarsiisaa bara kana fuloon deebisee indeen naachuu salaam naachuu nama jechisiisa fuula kanattiin itti deebi'ee jira obboli footaa arma jirtu tana asii ol baasiin jee yoo narma ol baase namni ni arkaa hinaan jetti bara akka namni arguu hin bitadhee nagarsiiftee bara kana gootee mee antantaan irraa qabama isin walaa yubdiina ziinatahunna illaa libu'uulatihinna bar dhiirti fuudhu jirtu kun haquma qabdii kana bar dhalaalan laalachuu jirti osoo jaartii manaa qabu haqa ka dhalaa daaba agartuu arke ka ta bereedee deemtu arke ka ta mana jirtu tunoo ta daaba isiidha warra isaanii kaayyan akka sarraatanyaa jaarsa dur oliiga pilli jedhe sarraatanya bakkaatti sarraatanya alawaadaa keeysaa gabbaat ta alattiin inni tirarra utuni sanuma namaatii bar abootoo baan dhugattuu wallaahi ajaartii namaarra ra'uu jira yaa kafanneeysa waaqa qowanniin si dhokilli si dhawe kanaaf adeemsa shari'aa miizaana shari'aa bultii abbaa mana keeysaniitii wajjiin jiraachuu keeysatti haqa isaa ifirraa eega waan rabbiin abbaa mana keeysaniitiif mullifadhaa je mullifadhaa waan namatti mullisinaa rabbiin isiniin je hin mullisinaa hayyama jaarsaatiin malee bakka takka hin deemina qaama keeysaniif tiisa qaama keeysaniif eega qulma baha jettanii bakka hin fakkaanne hin dhaqina footoo addaa kaatanii feesbuuk irratti ol hin bahina jaarsa keeysanii wajjin ol hin yaa'ina jettanii huccuu ashaangullitti ta'itanii hin kireeyfatina yaa akhi sanamni kun isinirra dhiira moo dhalaatiitu isinirra wal fakkaate ani dhiira moo dhalaa wal fakkaate dhiirtinii armaa calle kaayyan armaa mataadha gudureeyse akka dhalaatti gamanaa dhiira gamanaa dhala dubbii yommuu garii nama dhibdi kanaaf adeemsa miizaana shari'aa uffata qaamaa keessatti dubartiin eeggachuu qabdan jallaabiyaa kaayyattanii rabbi sodaadhaa dhiiratti kanan maramtan maa huccuma san firraa gad hin baasin sin harkuseete barni mul'ataatee huni yomma gamanat gurbaan tokkoo fi intalti tokko kana ulaatan ol seen aboo dhiira sanitti iji fiiti moo dhala isiniin baanaa warra gamana laala isin namni tokko ol seen akka keetii kana iji isin agartu han malee gosa biroo taan san malee gosa taan itti iji fi kanaaf yaa hawwan ummata muslimaa yaa shamarran keenya rabbi sodaannee uffata qaamaa hunduu furdoo kaayyannee qalloo osoo niif hin tahin rifeensa keenya walaa yubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minhaa bareedina qaamaa hin mul'isin waan isiirraa mul'ate malee
dhaju dirqama niqaaba firraa lafa kaa'uu qabdi waan niqaaba hin ta'in huccuu firraa yooniif yaasiyye yaasuu hin qabdu ni dhageessaa gurbee abbaa gaddaafaa bakka ittiin dhalaarraa laallatan fuula isiit warra isaanii laalan fuula isii laalan harkuma isii kana laalan yoo kanarra siin gahin kabiroorra siin gahu intala namaa mataaf irraa achi bani gartee naannoon si laalaa jechuun hin ta'u Sufyaan Sawriin ammoo Sufyaan Sawrii rahimahullah akkije fatawaa isaa keessatti osoo dhalaan isin quban qabne faa laalladhaafaa jedhe osoo quban qabne dingatatti maaliif isin tunis bar taboosee qushaasha firraa na xooytu duubaa qooshaan beeytu maal hin beeytu haateeti magaalaa fiddee nama gartee ruuzumaa irraa bilcheessu kana gartee fiddee wadaa kiyya kun armaa achi dhaqeeti abootun tanuma fuudhan nyaanni nyaata maallaqaatii bar wadaa kiyya nyaanni san nyaata maallaqaan godhame dingata dhalaa laala wanni ummanni olamaa nu dura dabre jaaniif kana laa guyyaa sargii dubbiin ni fitina taate gurraatuma tanaa diimatee dhufe guyyaa sargii kun diimee sirrii jite naanaa jaane wanni nama diimeessu takka jirtu onoolaa dhibbarraa dhibbanni jirti jaa uumaa rabbii isi amma sayatamumaan dubbadhee tamdi nyaarri ijaani bitamaa taakka eesini bitamaa laama naannoon achi duwwaani bitamtii sadii ilkeen wallee ni maraatte walii hidhaanidhan akkanatti meetam dubbadhee tamaadhiif nyaarri ni qorame ilkeen ni qoramte qeensi harkaa kun magaalaa bitamee ni gabaabbate jetteetti suyitee deemtiin wannummaan ija tana keessatti isiin akka qalamee huultee deemtu waa dhibbota akka lige robbuu isiin achi as baate an buutii takkaa qalamee as bee malee waan amanatti hin fakkaate jinni baddawaate fakkaatan wati kumallee maa rabbin sodaa maallaqa sanirraa gaafa